Pisao sam poeziju, najviše pretežno. Zatim romane sam objavio, novele i dramske tekstove. To je zapravo ono što sam ja pisao. Poeziju sam pisao najduže i najviše i u raznim fazama. Prva moja faza je bila upravo ta vizualna poezija. Ona je kod nas krenula negdje od 1970. godine javno, objavljeno. I moja prva knjiga je objavljena 1970. Tu vizualnu poeziju ja sam naravno pisao ranije. 2-3 godine ranije. Zatim je to išlo u raznim fazama da bi potpuno zapravo prestao, kao u ostalom i drugi u Hrvatskoj koji su pisali vizualnu poeziju uz mene. Ja sam završio negdje 1980. Moje prve 3 knjige u njima ili one su bile sastavljene ili sadržane od vizualne poezije. Prva knjiga, kao što sam rekao, izašla je 1970. godine, zvala se Balkonski prostor. Druga knjiga izašla 1973. Imala je čudan naslov, za poeziju vizualnu to uopće nije bilo čudno. Zvala se 3x7 = 21. U zagradi pjesme. I treća knjiga zvala se isto neobičan naslov, Knjiga pegla. To je jedna riječ. Knjiga pegla. Poslije ću objasniti, ali sad možda odmah bi trebao napomenuti da se u prve 2 knjige se nalaze vizualne pjesme. U trećoj knjizi se nalaze samo konkretističke pjesme. A poslije ću reći razliku između njih. Što da još kažemo o svom djelovanju? Znači, napisao sam, objavio do sada 25 knjiga. Sve ono što sam naveo malo prije. I sada je na redu 26. Dogovorio sam sa nakladnikom već, tako da dalje pišem. Evo. Što je vizualna poezija? Zapravo vrlo jednostavno. Za ono tko to zna i tko je to pratio, za druge možda to malo i mistično. Vizualna poezija je ona koja riječima radi sliku ili crtež na stranici. Ili na stranici razbije klasični slog i to su na raznim dijelovima stranice neke riječi i neka slova. Da bi bila poezija, a ne likovna umjetnost, ona mora sadržavati elemente koje tradicionalna poezija mora sadržavati. Neću navoditi što su te, to svi moraju znati. Ta vizualna poezija se činila nekim autorima da je to jednostavno i lako. Jer u tradicionalnoj poeziji odmah vidiš da li ima smisla, nema smisla i kako je kakvoće. Pa se to onda otišlo u čistu likovnost. Dakle, to jest hibridna umjetnost, vizualna poezija. Ali kad se ode u čistu likovnost, a nema neke pjesničke karakteristike, onda to nije. Toga je bilo dosta, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Kod nas u tom razdoblju je to bila, što isto ne znaju sadašnji čitatelji, vrlo popularna. I pomodna čak. Tako da su mnogi tu počeli pisati, a na moju sreću i zadovoljstvo su stari pjesnici
koji su pratili nas mlade onda, kojima to bilo jako daleko, oni su vidjeli kako su bili i obrazovani i dobronamjerni prema mladim pjesnicama, oni su u tome vidjeli kad je pjesma bila kvalitetna, određenu kvalitetu. Tako da mi nismo imali problema u realizaciji te svoje poezije. Sad kažem, onaj ko ne zna dobro, pa velim čak i književni kritičari miješaju vizualnu poeziju i konkretističku poeziju. One jesu bliske, ali su potpuno drugačije. U čemu je razlika? Razlika da su teme i u jednoj i u drugoj vrlo slične, nekada iste. A ta tematika im je zajednička i neobična je ne samo po formi u vizualnoj poeziji, nego je neobična i odabiranju tema. Potpuno suprotne prema tradicionalnoj poeziji. Znamo osnovne teme tradicionalne poezije. Ovdje ne. Ovdje se radi o nečem što je potpuno svakodnevno i obično. Tako da pjesnik obrađuje na pjesnički način obične stvari, predmete. I nastoje pokazati da ti predmeti, kad ih čovjek upotrebljava, da ih humanizira i da onda predmeti imaju dušu. To je konkretistička i vizualna poezija. Dakle, reistička je još bliža pak konkretističkoj poeziji, vrlo je blizu, ali su ipak različite. Jer, i to je naziv, ne, res rei, latinski, mi prevodimo stvar, ali mi imamo još jednu riječ u hrvatskom. Latinski jezik ima res rei, gotovo. Mi imamo stvar i predmet. Dakle, hrvatski ja tu poeziju, koja je vrlo bliska konkretističkoj, zovem predmetna poezija, za razliku od stvarnostne emisije poezije koja je startala ne znam koje godine, 2000, ne znam kad. Znači, reistička poezije, uglavnom, to spominjem zbog jednog imena poslije, na kraju, to namjeravam reći, jednog pjesnika. Reistička poezija isključivo govori i opisuje, opjevava predmete, također vrlo obične. Ta moja treća knjiga i zadnja ciklusu vizualne i konkretističke i reističke poezije je knjiga Pegla. Ona je isključivo sastavljena od reističkih pjesama. Ova građa cjelokupna sastavljena je, tako kažemo, od 4 kategorije. To su knjige i katalozi, to su časopisi, to su pisma, pozivnice, to su plakati i još možda nešto, sad sam trenutačno zaboravio, uglavnom to, i fascikli, i fascikli koji su predavno. Ima 8 fascikala. Ja bih pročitao što piše na svakom fasciklu, jer je onda sve jasno što se u fasciklu nalazi. Znači, ovo bih rado pokazao. To je fascikl iz tog vremena. Namjerno imam novi fascikl, ali sam ostavio namjerno da se vidi koliko je star. Dakle, piše zbirka vizualnih pjesama Boroden Vladović. Dakle, ja sam autor i tu unutra su originali. Kao što kolegica Miri napomenula, bilo bi jako lijepo da napišete koji su od tih originala objavljeni, a koji nisu objavljeni. Jer ovdje ima oni koji su objavljeni i u knjigama, i u časopisima, i na izložbama. O tome sam isto trebao nešto reći. Tako da je ovo vrijedno po tome što tu ima originala koji nisu uopće objavljeni. A ja sam ih kanio objaviti, tako fascikl ima naslov, međutim nisam uspio, više nije bilo raspoloženja kod nakladnika da tako nešto objave. Sljedeći fascikl zove se Vizualne pjesme toka svijesti.
ja sam autor. To su 1-2 fascikla da sam ja isključivo autor. I evo, to je to. I to je nešto originalno i po nazivu i po sadržaju. Naime, onda gotovo to nitko nije radio od mojih kolega. Tako nešto da napiše vizualnu pjesmu po uzoru kako je Joyce pisao svoj roman. Dalje. To su 2 za mene najvažnija fascikla od ovih 8. Evo, svi ovi naslovi koje ću ja pročitati, svi su karakteristični i za svih njih stoji zapravo dio te građe. Veli, male, neobične knjige. Vizualna poezija domaćih i stranih autora. Tekstovi o vizualnoj poeziji. Pisma i razglednice poslane meni. Pisma i pozivnice za izložbu negdje u svijetu, kod nas, poslane meni. To piše na fasciklu. I katalozi. Sad par riječi o tim katalozima. To možda kad sam govorio o vizualnoj poeziji nisam spomenuo, vrlo je važno. Ovako, naziv vizualne poezije je za mene, ja sam o tome pisao, ja imam stručni ovaj članak, je generalni nazivnik, a ispod toga nazivnika ima bar 20-ak naziva vizualne poezije koji su proizvoljno svaki autor koji je nešto napisao pa je pokušao reći da je to pravac u vizualnoj poeziji. To nije bilo. Međutim, jedan koji je važan pravac bio, to je bio već pri kraju, zvao se mail art. I sad to moram kratko pojasniti da objasnimo što su katalozi. Čega su to katalozi? Autori po svijetu i kod nas i po ovoj regiji gdje smo živjeli, već smo se upoznali, znali i onda se sjeti netko od nas, ja, neki moji kolega, kolegica, da bi ona napravila časopis vizualne poezije od nas, autora, koga ona pozove ili on, i poslije izložbu. Kao što sam rekao, vizualna poezija je na rubu likovnosti i književnosti. I otuda ti moji katalozi, gdje sam ja imam katalog, a bio je takav sustav da onaj ko da svoj prilog, da on dobije poslije vrlo lijepo oblikovan i ukoričen katalog, ili časopis, dobije, to mu je jedini honorar, jedini dar. Ali dobije samo onaj koji je sudjelovao. Tako, na primjer, moje pjesme su, kao i od mojih kolega, to sam i napisao, koji moji kolege također su objavljivali po svijetu. Objavljivano je to od SAD-a preko Japana i tako dalje. I te kataloge nemam ni ja sve gdje sam sudjelovao, su bilo izložbe i katalozi su bili posljedica tih izložaba. Tako da u ovom fasciklu, gdje su katalozi, ima kataloga koje nitko u Hrvatskoj nema. Neke ima, možda, a neke, i to mnogo, nitko nema. Dakle, ovdje postoji taj tekst moj o vizualnoj poeziji, povijesni tekst, a tekst je koji objašnjava što je to. U tom tekstu piše kratka povijest gdje je i kako je nastala vizualna poezija. Vizualna poezija je nastala 50. godina 20. stoljeća i to u Južnoj Americi i dosta brzo došlo u Europu. Ali najprije u Švicarsku, zanimljivo. Tamo bi jedan važan vizualni pjesnik poslije koji je odmah to među prvima u Europi startao, time se počeo baviti.
zvao se Eugene Gomringer i nama je bio jako važan. Kad smo došli do njega, ja sam, moram tako reći neskromno, pisao to samoniklo. Ja nisam tada znao niti za tu južnoameričku grupu, niti za Gomringera, niti za Slovence koji su počeli pisati prije nas. Slovenci koji su imali svoju grupu, zvala se OHO. Ja sam počeo to pisati poznavajući jako dobro kao student povijesti umjetnosti modernističko avangardno slikarstvo. I tu je meni proradio kliker. Dakle, Švicarac, a onda je to kod nas došlo, kažem, prije 70-ih i ja sam bio prvi, ako sam neskroman, ali to su činjenice, ja sam bio prvi i s druge strane sam najduže to radio. Evo, to je ta kratka povijest vizualne poezije. Dakle, spomenuo sam i Slovence. U Hrvatskoj je bilo nas, neću reći prilično, bila je grupa. Međutim, malo njih je nastavilo to raditi, nego sporadično. Tako da, i znali smo se svi, ali nismo bili grupa, nismo bili homogena grupa. A u Sloveniji, Ljubljani i Kranju je bila grupa koja se zvala OHO, kao što sam spomenuo. Najznačajniji njihovi predstavnici su bili Tomaš Šalamun, koji je više naginjao konkretističkoj poeziji, i Franci Zagoričnik, koji je najviše pisao vizualnu poeziju. Oni su bili najvažniji, bili su naši prijatelji, voljeli su Zagreb, dolazili su u Zagreb i tako dalje. Jedan mali kuriozitet je, autohtoni Slovenci, ali Šalamun je rođen u Zagrebu, a Franci Zagoričnik u Dugoj Resi. Tako su rođeni u Hrvatskoj. No, to je o toj grupi. I kod nas preteče, nakon onog Švicarca, preteče su bili zapravo Ivan Slamnik, koji je napisao vizualnu pjesmu Kvadrati tuge. I to je zapravo naša prva vizualna pjesma. Međutim, to je njegova jedna jedina pjesma koju je napisao. Ja sam ga poznavao, bio mi je profesor i razgovarao sam s njim, ali nikad nisam ga zapitao odakle to njemu da napiše vizualnu pjesmu. Ne znam ni sad. Tako da je on kao prvi, a onda uz mene najznačajniji, da tako kažem, su Zvonimir Mrkonjić, koji je isto nakon te faze poslije pisao čak i sonete i tako dalje. Zvonimir Balog, koji je isto pisao, oni su dosta tih vizualnih pjesama, izlagali su zajedno sa mnom i tako. Ili ja s njima. Zvonimir Balog, koji je poznat uglavnom kao dječji pjesnik, ali on je vrlo važan i kao pjesnik za odrasle, i kao vizualni pjesnik. Bilo je još nekih koji su se poslije izgubili, ali su bili dosta intenzivni u tom poslu. Nitko ne zna za njih, osim mojih kolega koji se s tim bavili. Jedan je bio Antun Branko Kolumbić i drugi Ivan Jelinčić Merlin. I bilo ih je još. Što se tiče reističke poezije, i sad dolazim na ono što ćemo govoriti što bih ja preporučio istraživačima. Dolazimo do reističke poezije gdje jedan pjesnik zvao se ili zove se Vjekoslav Majer, pokojni je, Vjekoslav Majer, koji je prije Drugog svjetskog rata pisao čiste reističke pjesme. Apsolutno. On je rođen 1900. godine, umro je 1972. tako nešto. I za svoga života nije bio baš, sad dolazim u to područje našim istraživačima i mladim docentima, asistentima, profesorima, kritizirali su ga. Zbog čega? Zbog toga što je on pisao vezanom stihu, ali to nije bila niti prava rima, niti uredna stopa. I oni su ga zbog toga kritizirali. Nisu shvaćali
da je on već naginjao prema slobodnom stihu i da onda poslije pisao slobodne stihove i u tome je vrlo snažan i poznat i jak pjesnik, ali potpuno je zanemaren. I molim, preporučujem mladim istraživačima, asistentima, docentima, profesorima, neka malo maknu u stranu kanonske pisce. Neka potraže, Vjekoslav Majer je još uvijek zanemaren. Ima antologija vrlo važnih, neću spominjati antologičare koji su vrlo važni, ozbiljni, u kojima nema Vjekoslava Majera. Nema ga. Dakle, Vjekoslav Majer što se tiče reističke poezije. Ima još, da ostanem u poeziji, ima još pjesnika koji su jako zanemareni, a rekao bi slobodno, slobodno bi rekao da su veliki pjesnici. Veliki pjesnici. To je da je naš suvremenik donedavno, i on je preminuo, koji je mlađi dosta od Vjekoslava Majera, koji je rođen 1935. godine. Onaj ko voli zabavnu glazbu ili šansone zna tko je to. Oni ko ne znaju neka zapamte. Zove se Drago Britvić. To je veliki pjesnik koji je potpuno zanemaren. Njega nema niti u jednoj antologiji, niti ikakvih pregleda, niti ga se ozbiljno shvaća kao pjesnika. Zašto? Zato što je pisao zabavnu glazbu. Dakle, preporučujem, molim vas, obratite pažnju, potražite i napravite, on uopće nije obrađen, ni na koji način. Uradite tog pjesnika, afirmirajte ga i dovedite ga u antologije. Ima još jedna zgodna stvar, mehanička, u povijesti hrvatske poezije. Ako idemo kronološki, 1934. godine rođen vrlo priznat pjesnik Danir Dragojević. 1936. godine je rođen Mate Ganza, za kojeg se isto malo zna. On je bio jedan od najvažnijih pjesnika takozvane razlogaške generacije. 1935. u našim antologijama svim nema nikoga. Tu je Drago Britvić koji je rođen 1935. Zato što mislim, evo, baš kad smo na istraživačima, mislim ako neko posegne za tim, evo, i to im preporučujem, i vizualnu poeziju. Odite, vidjet ćete, samo kad malo uđete, kad nađete ključ razumijevanja te poezije, vidjet ćete da vam je vrlo zanimljiva i da je jaka kao pjesništvo jako. Znate, u krhotinama. Imam jednu pjesmu, vizualnu, koja ima samo naslov i ovo drugo jedna jedina riječ. Naslov govori o zapažaju koju pjesnik ima. A naslov je, trebao bi se sjetiti, siromašna obitelj gleda kocku leda kako se otapa. Ovako, iz frižidera. Dakle, aluzija kad frižidera nije bilo, kad su siromašni ljudi jedva nabavljali frižider i oni se čudili kocki leda i gledali kako na stolu ona pomalo nestaje. I tako je ta pjesma od jedne riječi led. I led pomalo u toj pjesmi ide dalje. Dakle, vidjet ćete da je vrlo zanimljivo i da ima onaj ko od tih mladih istraživača, docenata koji se bavi književnošću, vidjet ćete da tu ima dosta književnosti. Zato bi ja želio da to bude na jednom mjestu, cjelina, jer će im biti lakše. Ovaj objekt plastični nisam radio ja, nego akademski slikar Gorki Žojela, koji je također bio u toj našoj ekipi, jer su tamo bili i likovnjaci koji su bili avantgardisti, kao Dalibor Martinis i drugi. To je on napravio za promociju moje zbirke pjesama, druge, koja se zvala 3+7 jednako 21. Evo vidite. I to su naši radovi. To je plakat za moju prvu zbirku pjesama, Balkonski prostor, u kojoj su te vizualne pjesme. Ovaj plakat sam ja radio danima i danima. Onda, 1970. godine, kada nije bilo kompjutora niti išta takvoga, nego na običnoj malom stroju Olimpija, ja sam, vidite, tipkao, ne znam koliko tu znakova ima. Evo, i na kraju, da bi ova darovnica došlo do znamenite nacionalne i sveučilišne knjižnice, moram zahvaliti
doktorici Željki Lovrečić, kojoj sam prvo se obratio i ona odmah prepoznala da je to vrijedna građa za nacionalnu knjižnicu, i kolegici Tamari Štefanac, koja je također na prvi upit da li je to interesira, rekla da je jako interesira i dala je sve svoje organizatorske i druge snage da to dovršimo. Ovo je dovršetak. Kolegica Tamara i ja imamo par mjeseci rada iza sebe, to bih htio reći. I eto, hvala svima, hvala i ustanovi što su to prihvatili.